Bismillahirrahmanirrahim. Babul istighali wa kitatuhu an yataqaddama ismun wa yata'akhara anhu fi'lun aw wasfun mustaqilun bil amali fi dhamiril ismi sabiqi aw fi mulabisi anil amili fil ismi sabiqi nahu zaidan idribuhu wa zaidan ana daribuhu al ana aw gadan wa zaidan darabtu gulamahu wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi fan nasbu fi dzalika kullihi bimahdufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu. Apa ini? Artinya apa? Babi meriring. Tiga aja. Alah, nanti bapak bagi tertib no kan. Bapak bagi tertib no. Pertama. Mulai ji meriring tertib tak akib lah. Tertib yang meriring nanti menang sekali. Baik jika kerja tadi kemudian tadi ke nanya mana tertib tak? Bagaimana tertib? Tertib kan ya awal ya akib lah. Ni punya dan yang belakang ni. Yang pura tata pamaruta wate iban tanda bacaji iban hukum bacandi wate kita pamarutanya mesti hanya ba tapiu hanya ba ayat nyahana